Christian ni minta nak kalian sini ke HITO. Selalu ibu ya kata ke ujur dan dia kata ke komplain. Saya Secretary Women's Commission, DGP jong ke polis, baca ke statement saya commission tunjuk kepada ujur bakal pynshitom university bukan university kata habuk korban dokumen so sekitar dan dia bawa buat kat kumbetu ko video clip kat kumbetu jengdan seperti ini. Ni tentu ya keyboard di bahlor tunjuk UCS ba dia bensin action buat nomor kamtam ya police department kuman cukup pengkemau pada punya kemau boro menekan ke leak ke viral ke video banyak untuk bungkat foto traffic police lada kumi gitu dibalik kloi ban sim action ke HITO ye kini ke bahek mano ban sim action HITO ngidang lah ban sane ke ai te lada ke an ke terikam ya boro lada ke long sisa kembong ta law is equal for everyone baru te ke an ke long tunjuk ni kermen ni sisa pynshitom te lada ke an ke no silang di setengah ngin satu misalnya lada kimla Marum kisi lagi lah kita tot tali baigir lada di akan menunggu habi ye bat kata protection of women kantor di baigir bat kumpan sependalam jor bat kaba social susu ya ka headline man ya ka kelas kata headline nadu menno kumbang ina pan siban ba ki authorize magi mentau kami kiwan claim register claim medical dan ngina kalian kucungi songkia tapi ban pynshitom bet tak tahu halor kata gunungem nilai kami sau jaka so kopi so CS kejingko si DGP kejingko statement by commission bat secretary tentang women's commission di kermen ba insya pynshitom ba jika anu kan lek itu tentang